Dragi prijatelji, evo nas na drugoj temi koju zovemo surogati demokratije. Tu ćemo da govorimo o nekim lažnim oblicima demokratije, odnosno o njenim falsifikatima. Pa da se podsjetimo iz prošle teme da je demokratija upravljanje državom u korist naroda i pod narodnom kontrolom. Dakle, ključne riječi su narodna kontrola i narodna korist. Ako država nije pod kontrolom naroda, iako nije u korist naroda, to nije demokratska država, nego je riječ o nekom njenom surogatu ili pak autokratiji i diktaturi. Pa evo da vidimo koji su to surogati demokratije. To su ovi politički sistemi koje sam grupisao u srednjoj koloni, obilježeni pretežno ovom crvenom bojom. Radi se o tome da oni ne djeluju odvojeno i pojedinačno i izolovano jedan od drugog. Oni obično djeluju u grupama kombinovani zajedno. Ja bih prvo uporedio demokratiju i anarhiju, pošto ljudi obično ne razumiju da demokratija i anarhija nemaju ništa zajedničko. To su dva suprotna pojma. Ja se često razočaram kad čujem ljude koji kažu da je demokratija zapravo anarhija, što nije tačno, jer demokratija je prije svega uređen sistem, a anarhija je haos, bezvlašće, nepostojanje autoriteta. U demokratiji autoritet postoji. Taj autoritet je prije svega ustav, zakon, narod i država. U demokratiji pojedinac nije taj autoritet. Anarhija je zapravo bezvlašće, vladavina zakona, vladavina jačega, zakon jačega i tako dalje. Međutim, anarhija je sistem koji ne traje dugo. Demokratija je relativno trajan, dugoročan sistem, ali anarhija je sistem koji predstavlja prelazni period između dva sistema, odnosno između dvije smjene vlasti. Mi ćemo o tome govoriti nešto u sljedećim temama, kada će u fokusu biti 90. godine, pa ćemo vidjeti kako se iz jednopartijskog sistema prelazilo u višepartijski sistem. Zapravo je jednopartijski sistem i monopol vlasti morao nekako da prestane i moralo se ustupiti mjesto višepartijskom sistemu pod pritiskom i unutrašnje i spoljne javnosti, ali se to uradilo tako da bi elementi staroga sistema, oni vladajući elementi, zadržali svoje pozicije i u novom sistemu. I zbog toga u takvim međuperiodima stvori se anarhija da bi se narodu prikazalo kako je nemoguće voditi državu bez onih snaga koje već jesu bile na vlasti, koje su iskusne i koje znaju kako se država vodi. Naprosto radi se o tome da se nekome zgadi demokratija koja je zapravo demokratija pod znakom navodnika, koja je u stvari anarhija, ne bi li se opet stare snage pojavile u ulozi vlasti i moći i u novom sistemu. Dakle, anarhija vrlo kratko traje i nakon toga se opet uspostavlja nekakva država, nekakva funkcionalna država, ali to država nije pod kontrolom naroda. Anarhija i ohlokratija idu zajedno. Ja neću da definišem ove sve političke sisteme, odnosno surogatne političke sisteme. Biće prilike da vi to sami
pogledate i upoznate se s njima. Samo hoću na brzinu da vam kažem kako se oni grupišu, kako djeluju zajedno. Recimo, tehnokratija i plutokratija ne idu jedna bez druge. Stručnjaci, inženjeri koji koriste, čiji mozak zapravo je iskorišten da se stvori visoka tehnologija, to ne ide bez onih koji imaju novac. Dakle, plutokratija koristi tehnokratiju da bi uzurpirala državu za svoje potrebe, ne za potrebe naroda. Ovih ostalih pet političkih sistema pod crvenom bojom imat ćemo priliku da i o njima pričamo kasnije. Ukratko, oni uglavnom rade zajedno, jedni druge pomažu. Kada se država zloupotrebi, onda u tu državu, odnosno u državnu vlast, ulaze i kriminalci i oni koji otuđuju novac, koji pretaču novac od poreskih obveznika u svoje privatne džepove. Tu se formiraju pripadnici vlasti od najvećeg ološa kriminala i slično, pa se na kraju kroz partokratiju zapravo formira takva kadrovska politika na koju narod ne može uopšte da utiče. Imamo tu i pojam oligarhije. Oligarhija je zapravo pojava u svim surogatnim i autokratskim sistemima, jer pojedinac ne može nikad da vlada sam. On obično vlada uz pomoć neke elitne grupe, vladajuće grupe iz vrha društvene hijerarhije. A ova meritokratija je vrlo interesantna. Stavio sam je u sve tri ove grupe političkih sistema. Zašto? Zato što zapravo u svakom političkom sistemu se pokušava napraviti tako da državu vode najbolji, najsposobniji, ali je samo stvar u tome ko te najbolje i najsposobnije kontroliše, odnosno u čijoj su oni službi. Pa će čak i taj autokrata ili diktator nastojati da, ako je pametan, naravno da u državi okupi najbolje ljude, ali će ti ljudi biti pod njegovom kontrolom. Međutim, meritokratija kao upravljanje državom od strane najboljih, najsposobnijih i najinteligentnijih jedino funkcioniše u demokratiji. Ako je demokratija izabrala svoje najbolje ljude da vode državu, onda je to istinska narodna država i država pod narodnom kontrolom. Pazite, uzet ću jedan primjer kada je riječ o tim inteligentnima, pametnima, sposobnima i tako dalje. Mnogi tvrde da je Hitler bio sposoban čovjek. Međutim, on kao takav, znamo u istoriji šta je učinio od svoje države. Prema tome, najpametniji i najsposobniji ne znače da će napraviti i najbolju državu u korist naroda. Da ponovimo, znači, meritokratija je istinski moguća samo u okviru demokratije. Pa evo da sad definišemo surogat demokratije, odnosno šta je to lažna demokratija ili njen falsifikat. To su dakle razni oblici političkih sistema u kojima se antinarodni interesi užih interesnih grupa kriju iza pojma demokratija. U njima se zanemaruje narodni interes i izbjegava uspostava sistema narodne kontrole, a koriste se samo neke demokratske forme kao što je višepartijski sistem i izbori. U narednim temama ćemo vidjeti da višepartijski sistem ne garantuje demokratiju, ne garantuje narodnu državu, a isto tako ni izbori ne garantuju uvijek narodnu državu. Oni često služe samo kao paravan
koji se krije iza imena demokratije. A sad da ukratko ponovimo po čemu se razlikuju ove tri grupe političkih sistema. U demokratiji narod kontroliše državu, a država koristi narodu. A u drugoj grupi, u surogatima, neko drugi kontroliše državu i država koristi nekom drugom. Taj neko drugi mogu da budu unutrašnje ili spoljne snage, unutrašnje interesne grupe, elita koja djeluje iz sjenke, tajkuni, bogataši, mafija, tajne službe, pripadnici tajnih službi, odnosno njihove grupe i organizacije, a sa spoljne strane iz inostranstva to mogu da budu strane službe, duboka država, vladari iz sjenke ili pak legalne institucije, odnosno javne institucije stranih sila koje postavljaju svoje kvislinške izvršioce u svojim kolonijama da rukovode državom. U autokratijama pojedinac kontroliše državu teoretski, pojedinac kontroliše državu, a država koristi pojedincu. U praksi to nije baš sasvim tako, jer pojedinac teško da može uvijek da kontroliše državu sam, on to uvijek radi uz pomoć opet neke oligarhijske grupe. Iz feudalnih vremena to je radila aristokratija, a u novijem vremenu to uvijek rade ove grupe koje sam pomenuo i u grupi surogata. Dakle, taj autokrata koristi unutrašnje snage da kontroliše državu, ali isto tako možda ima podršku i iz inostranstva, sve zavisi od toga u čijem interesu, ali u svakom slučaju to nije u interesu naroda. Da se razumijemo, autokrata može da bude i dobar vladar. On može da napravi državu zaista u korist naroda, da narod bude zadovoljan. Međutim, ta država nije pod narodnom kontrolom i to narodu ne garantuje da će takva država trajno ostati takva u njihovu korist, jer autokrata ili diktator, on može da ode na razne načine, ili da umre, ili da se skloni na neki drugi način, pa da ga zamijeni neko drugi koji će državu potpuno da okrene protiv naroda. Prema tome, autokratija nikad ne garantuje, ma koliko dobra bila privremeno za narod, ona nikad ne garantuje da će trajno ostati takva. Trajnost garantuje jedino istinska demokratska država, ako je pod narodnom kontrolom. A sada ćemo reći nešto koji su to elementi po kojima prepoznajemo demokratiju. Rekli smo da je demokratija uređen sistem, a elementi koje ona mora da sadrži u sebi da bi bila demokratija su sljedeći. Prvo, to je prije svega pravna država. Ako nije pravna država, onda nije demokratija. Međutim, ljudi pogrešno tumače i pravnu državu. Posebno birokratija u državi je pogrešno tumači, shvatajući pravnu državu kao nekakvu kandžiju kojom se udara po narodu i kojom se disciplinuje narod. To uopšte nije pravna država, to je suprotnost od pravne države. Pravna država je prije svega jednakost svih građana pred zakonom. I onog najbogatijeg i onog najsiromašnijeg. Za isto krivično djelo ista kazna. Ne može se kupovati sloboda novcem,
jer pred zakonom u demokratskoj državi svi moraju da odgovaraju jednako, imaju za isto djelo, imaju istu odgovornost i istu obavezu. Zatim, to je ustavni postupak. Prvo, postupak donošenja Ustava mora da bude takav da se Ustav donosi voljom naroda, da ga narod usvoji, da ga narod prihvati, najčešće putem referenduma. Zatim, zakoni moraju da se donose u skladu sa Ustavom. Nijedan od njih ne smije da se suprotstavi ustavnim normama kojima je narod postavio uslove kako država treba da izgleda i kako treba da se vodi. Sljedeća faza u ustavnom postupku jesu izvršioci koji su dužni da se ponašaju u skladu sa zakonom i u skladu sa Ustavom. U pravnoj državi to je također jurisdikcija, odnosno podjela nadležnosti, da je svak suveren u svojoj nadležnosti. U svojoj nadležnosti on ima nezavisnu i odgovornost i obavezu i prava, odnosno privilegije. I na kraju, kad govorimo o pravnoj državi, to mora da bude i izvršna sposobnost sistema da sve ove norme koje sam naveo od Ustava pa na dole sprovede u djelo i da ih sprovede u djelo onako kako su one propisane. I to se često vulgarizuje i shvata da je izvršna sposobnost samo ta, opet da policija krene i da pendrekom udara po ljudima i da se ljudi kažnjavaju, globe, pljačkaju, reketiraju i tako dalje i tako dalje. Sljedeća stavka je jednakost ljudskih prava i sloboda. Kao što sam rekao i u prvoj stavci, znači ne možeš da imaš prava onoliko koliko imaš novca. Prava moraju da budu zagarantovana svim građanima. Zatim, ne možeš da imaš slobode onoliko koliko imaš moći. Sloboda sleduje i onog zadnjeg čovjeka u državi kao i onog čovjeka na vrhu države, odnosno funkcionera. Ne može funkcioner da ima više slobode samo zato što je funkcioner. Ima je onoliko koliko mu je zakon omogućio. Zatim, demokratija to je red i mir za svakog. Opet, kad govorimo o jednakosti među ljudima, ne može policija da obezbeđuje red i mir samo tamo u nekakvoj predsjedničkoj rezidenciji ili kući nekog ministra i da njih čuva i da obezbeđuje, a kad dobije poziv od nekog seljaka iz Mršajevaca da mu je napadnuta kuća, da nema odziva i nema interesa od strane policije da red i mir obezbedi i na tom nivou društvene ljestvice. Dakle, državne institucije koje obezbeđuju red i mir moraju obezbeđivati taj red i mir za svakoga i na način koji je predviđen Ustavom i zakonom, odnosno ne kršeći Ustav i zakon. Sljedeća stavka je većina ne može da teroriše manjinu, niti manjina da teroriše većinu. Tamo gdje se nameće volja većine manjini ili obrnuto manjine većini, tu nema demokratije, jer demokratija je zakonom predvidjela slobodu za sve. Za sve institucije, za sve pojedince, za sve društvene grupe koje unutar svojih društvenih grupa imaju slobodu da funkcionišu i da se organizuju i da im se niko drugi ne može miješati, sve dotle dok je to u skladu sa zakonom. I sve dotle dok je to u skladu sa normama koje su predviđene za njihovu unutrašnju organizaciju, a ono što prevazilazi te norme
unutrašnjeg organizovanja, što mora da se reguliše na višem nivou, znači na međugrupnom nivou. To se rješava na nivou države određenim kompromisom. Znači, sukob ne može da postoji i nametanje volje ne može da postoji. Sljedeća stavka je pojednostavljenost usluga prema građanima, razvlašćivanje birokratije. Ne može da se dogodi da u jednoj državi imate 100 ljudi u redu pred nekim šalterom i da oni čekaju, a da nekog birokratu baš briga kako će da im da usluge. Ako je država predvidjela za građane da moraju da imaju recimo vozačku dozvolu ili ličnu kartu, onda ona mora da im obezbedi i da pojednostavi postupak da oni to dobiju brzo i efikasno. Ako jedan šalter ne može da zadovolji te potrebe, neka otvore drugi šalter, ako ne može drugi, neka otvore treći šalter. Obaveza demokratske države, ako je stvarno demokratska, jeste da sve svoje podredi u službu građana i da se organizuje tako da bude efikasna sa svojim uslugama. Znači, to je sljedeća stavka bila, to je sistem koji je svu svoju funkciju podredio građaninu. Sljedeća stavka je zaštita i poštovanje ljudske privatnosti. Tamo gdje država sebi dozvoli pravo da neka njena institucija ugrozi ljudsku privatnost, da ljudima upada u kuće bez odgovarajućeg sudskog postupka, to nije demokratska država. To su neki surogati koji uvijek pravdaju svoju aktivnost efikasnošću države, ne obazirujući se na ustav i zakon i na ljudska prava. Sljedeća stavka je zaštita lične i neprikosnovenog dijela privatne imovine. Mora da postoji neki dio privatne imovine u kome je vlasnik te, odnosno građanin, vlasnik te privatne imovine suveren. I tu imamo puno anomalija, ali tamo gdje se te anomalije događaju, dakle nije riječ o demokratskoj državi, nego o nekom od njenih surogata, a mi imamo ogroman broj primjera kako upadaju nekakvi izvršitelji na osnovu nekakvih fiktivnih dugovanja koja se dese greškom države ili greškom sistema ili greškom banaka, pa se onda kaleme kamate i onda država kažnjava ili institucija kažnjava građanina zbog svojih grešaka. Pa to ćemo objasniti u sljedećem stavu. Sljedeći je pravo na krov i na socijalni minimum. Bez obzira šta se događalo, svaki čovjek ima pravo na smještaj. Dakle, mora da postoji neki minimum koji se čovjeku ne može oduzeti ni pod kojim uslovima, čak ni pod uslovom oporezivanja. Jer ako se čovjeku nametne porez, a on ne može da ga plati, ne može mu se taj minimum oduzeti da se čovjek izbacuje na ulicu. To u demokratskoj državi, u istinski demokratskoj državi ne može da se dogodi. Jer država je istovremeno dužna da čovjeku obezbijedi posao. Ako nema posao, onda mora da mu obezbijedi neki socijalni minimum kojim će on da pokrije te osnovne potrebe, dakle da plati dažbine i da mu nešto ostane i za ishranu da bi preživio. Dakle, sljedeća stavka je pravo na rad. Ako država građaninu nije obezbijedila pravo na rad, ona mu mora obezbijediti onaj socijalni minimum i ne može da ga kažnjava, da ga globi i da od njega traži ono što on ne može da joj pruži, što ne može da joj plati greškom države, odnosno greškom sistema. Sljedeća stavka je zabrana diskriminacije.
Diskriminacija je vrlo opasna stvar i poznato je šta je diskriminacija, bilo po osnovu pola, boje kože, rase, vjerske pripadnosti, političke pripadnosti ili neke druge pripadnosti, ali ili seksualnog opredeljenja, i o tome ćemo nešto reći. Međutim, diskriminacija koja najviše brine, to je diskriminacija u oblasti zapošljavanja. Uzet ću primjer baš te gej populacije. Zamislimo da jedan izvrstan stručnjak koji je pripadnik gej populacije ne dobije posao zbog svog seksualnog opredeljenja, zbog toga što je gej, a izuzetno nije stručnjak, a posao dobije neko ko nije stručan ili ko je manje stručan od njega, samo zbog toga što ima neku vezu, rodbinsku vezu u sistemu vlasti ili bilo kakvu drugu vezu ili neki drugi razlog zbog koga je primljen na posao. Naravno, ovdje ne želim da se brka pravo na rad, pravo na zabranu diskriminacije u odnosu na neku javnu propagandu kojim se propagira, recimo, baš ta gej populacija. O tome će govoriti, to je ugrožavanje tuđih prava. Javna propaganda nekog nemorala je direktno zadire u ugrožavanje ostalih prava u nekoj sredini. Znači, to dvoje ne smijemo brkati. Diskriminacija je zabranjena, ali je isto tako zabranjeno i neko agresivno nastupanje kojim se agresivno djeluje na ostale članove društvene grupe. Sljedeća stavka je neprikosnovenost ljudskog života. Ljudski život pripada pojedincu, pripada njegovom vlasniku i ljudski život i tijelo, naravno, ne može da se ugrožava na način što će država da zakonom nešto propiše, kao što je propisala da čovjek mora da bude po rođenju donator organa, jer je tako propisano zakonom, a onaj ko neće mora da, zamislite, 1.000.000 stanovnika da krene sada da traži neku instituciju, da plaća vozne karte da bi do nje došao, da bi potpisao neke silne formulare kako da neće da bude donator. Ne. Država je dužna da poštuje pravo čovjeka na život i na njegovo tijelo i da to bude njegova odluka. Ako ona želi da postigne taj cilj, ona mora da nađe način da ode do građanina i da ga ubijedi ili privoli da on potpiše ugovor da je pristao, na primjer, na donatorstvo organima ili da je pristao na neku drugu vrstu kao što je vakcina i tako dalje. Sljedeća stavka je zabrana reketiranja građana i oporezivanja neprofitnog vlasništva. Mora postojati, mi imamo sada pojavu da se ljudi oporezivaju, odnosno reketiraju na vlasništvo koje im ne donosi profit, koje ne donosi zaradu, koje im služi za njihove lične potrebe. To je jedno opasno stanje koje na kraju čovjeka možda dovede do beskućnika. Postoji razlika između reketa i poreza. Porez je namet od strane države kojim se ljudi porežu, zato se i zove porez, da bi se narodu vratio kroz neko opšte dobro, neku dobro organizovanu državnu uslugu ili dobro organizovanu investiciju ili dobar obrazovni sistem ili dobar prosvetni sistem ili dobre puteve i tako dalje. Uglavnom kroz neko opšte dobro. Ali ako se građani
globe, da bi se taj novac upotrijebio za bogaćenje pojedinaca, da se otuđuje i da ide u privatne džepove pojedinaca na vrhu države, onda to ne bismo trebali zvati porez nego reket. I ako je takva pojava u državi, onda tu nema demokratije, onda to ne možemo smatrati demokratskom državom. Zatim sljedeća stavka je sloboda, objektivnost i odgovornost medija. Mediji umiju da budu neodgovorni. U demokratskoj državi ta kontrola mora da postoji. Mediji moraju biti slobodni, stručni i nezavisni, ali moraju biti i objektivni i odgovorni pred narodom. Dakle, mora nad njima postojati nekakva narodna kontrola da bi se obezbijedila njihova objektivnost, da bi se na taj način obezbijedila istinska demokratska javnost i da bi to u krajnjem slučaju bila demokratska država. A sljedeći element su nezavisni, pošteni i fer izbori. Ako izbori nisu pošteni i fer, ako nisu organizovani od strane nezavisne institucije, onda je naravno riječ o nekom surogatu, a ne o demokratiji. Ukoliko izbore organizuje izvršna vlast, koja se istovremeno i takmiči da ponovo za sljedeći mandat i koja to ima pod kontrolom i koja sebe proglašava za pobjednika, tu onda nema demokratskog sistema i nema demokratije. Sljedeća stavka je stroga kažnjivost mita i korupcije. To jedna demokratska država mora da obezbijedi. I na kraju kraja, kad se neka korupcija događa javno i niko je ne sprečava, onda je jasno da je u pitanju surogat države, da je u pitanju iskvarena država, antinarodna. Ako imate u državi pojavu da se diplome kupuju i na osnovu tih kupljenih diploma ljudi dođu na vlast, na položaj, na funkcije, onda je riječ o iskvarenoj državi totalno, jer to je nedopustivo. Ako se to ne može eliminisati, onda su slabe šanse da se dođe do demokratske države. Sljedeća stavka je efikasna eliminacija mafije, posebno one mafije koja se nalazi u političkim organizacijama i državnim službama. Eto, to je otprilike, to su ovi elementi, ima ih mnogo i mi ćemo o mnogima još govoriti u sljedećim temama, ali uglavnom nisam želio da neko demokratiju bukvalno shvati kao vladavinu naroda i da je na kraju poistovjeti sa anarhijom i onda kaže ova demokratija ništa ne valja. Demokratija mora da ima svoje elemente da bi bila demokratska država, a eto neki niz elemenata je ovdje nabrojan i bez njih demokratija ne može postojati. Dakle, da se podsjetimo ovome što smo govorili, pa da istaknemo neke primjere, odnosno neke anomalije u našim sistemima. Jedna anomalija koju sam izdvojio jeste ta obavezna vakcina pod prijetnjom kazne. Ona ugrožava suverenitet, ljudsko pravo na suverenitet njegovog života i njegovog tijela. To mora da bude pravo pojedinca, da mu se da pravo na izbor hoće li ili neće. I normalno potrebna je prava demokratska država pokreće društvenu akciju da objasni pojedincima da je vakcina bezbjedna, da je provjerena, zašto je ona dobra i tako dalje i tako dalje. Da se građani prethodno informišu i opet da imaju pravo da odluče hoće li ili neće. Nametanje nije demokratija. Sljedeća anomalija je donatorstvo organa po rođenju, to jest
po nedemokratskom zakonu. Objasnio sam u prethodnom stavu, dakle ne može se to građanu nametati, nego mu se mora ponuditi ugovor da on taj ugovor potpiše svojom voljom i bez prevare. Sljedeća anomalija je javna propaganda nemorala. Pomenuo sam, dakle, javna propaganda gay parada, ovi reality na televiziji, sve to nije stavljeno pod kontrolu demokratske države i njihovo pravo im nije dato u određenim ograničenjima, nego njihovo neograničeno pravo da rade šta hoće i u vrijeme koje hoće je veliki problem, jer se time narušava pravo većine da čuva svoje moralne norme i da čuva svoje tradicionalne vrijednosti. Ali da ne idem dalje, i o tome ćemo jednom u posebnoj temi. Sljedeća je, koje smo i naveli ranije, oporezivanje ličnog oružja. Pazite, vi time ugrožavate pravo čovjeka na samoodbranu u svom domu, jer to lično oružje ono ne donosi profit. Kome oružje donosi profit? Pa donosi profit kriminalcima, a oni to rade bez poreza, jer niko neće kriminal da obavlja oružjem koje je registrovano, nego oružjem koje je kupljeno na crnom tržištu. I dakle, vi ste kriminalca naoružali, a čovjeka koji mora da se odbrani od kriminalca ste razoružali i još ga oporezujete na nešto na čemu on nema, porez se logično plaća na neku zaradu, a ne na neku stvar koja vam ne donosi nikakvu zaradu. Sljedeća anomalija je prisilna TV pretplata putem strujomjera. To je strašno. Znate, bez obzira o kom se sitnom novcu radi, da li se radi o 1 dinaru ili o 1.000.000 dinara. Strašno je kada vi građaninu nametnete da kupuje uslugu koju on neće. Imaš strujomjer, nemaš televizor, ali plati televizor. To je ono kao kad su kriminalci u Sarajevu nametali ljudima da kupuju ciglu. Šta će mi cigla? Ako nećeš da kupiš ciglu, dobit ćeš batine. Prisiljavati nekoga da kupuje nešto što on neće da koristi, to je element kriminalne, a ne demokratske države. Sljedeće su ti uterivači, izvršioci, iseljenja zbog fiktivnih dugova i zbog grešaka institucija. Pazite, banka čak svojom greškom da nekome kredit, takvih primjera puno ima, na osnovu falsifikovanih dokumenata, a posle se čovjeku koji je ni kriv ni dužan i koji nije ni uzeo taj kredit, niti za njega zna, na primjer otac i sin, oduzima kuća. Ko je tu kriv? Pa tu je kriva banka koja je dala kredita da ne provjeri o kome se radi, da ne provjeri je li dokument falsifikat ili ne. To je samo jedan od primjera. Sljedeći primjer je, evo, oporezivanje ovog kao što su pištolji, pa ti kalemi, a na kraju pošalje uterivača, a vamo si ostao bez posla. Krivicom sistema, krivicom države. Država, prava demokratska država, kao što rekoh i prethodno, pojedincu mora da omogući prihode da bi mu ih oporezovala. Ako mu nije omogućila prihode, ne smijemo ništa oporezivati. I to je to. Sljedeća je zloupotreba policije u zaštiti režima, a loš odziv u zaštiti građana. I o tome sam prethodno rekao. Dakle, policija ako nije u stanju da jednako pruži uslugu reda i mira svim građanima i ako se isključivo fokusira na zaštitu
režima, pa čak i na zaštitu nekih kriminalnih i mafijaških grupa, da im omogući njihov kriminalni rad, onda je to osobina opet neke nedemokratske države iz oblasti onih surogata i diktature. Sljedeća isto anomalija je rušenje objekata nezakonitim postupkom ili po protekcionizmu. Na stranu to što ja lično mislim da objekti koji ne narušavaju osnovne elemente nekog urbanističkog plana, podigo ih je čovjek na svom zemljištu, na svojoj imovini, ne smiju da se ruše čak ni onda ako za to nisu dobili dozvolu. Međutim, ajde da ne ulazimo u to. Ako se već traži tako komplikovan postupak vađenja dozvola na neku gradnju, dogradnju i tako dalje, to je jako komplikovan i jako usporava ljudima rad. Ajde, ako se to mora, da i shvatimo, nek to bude i u demokratskoj državi. Ali, kad je u pitanju rušenje, onda tu ne smije biti protekcionizam. Pa ovom bivšem predsjedniku ili šefu države ili ministru nećemo rušiti, on može da gradi bez ikakvih dozvola, a onom sirotanu tamo negdje ćemo srušiti čim je izgradio. Ili rušenje kad država hoće da, mislim, kad neka vlast, kakva država, ne radi se tu o državi, radi se o nekim uzurpatorima vlasti koji sa nekim investitorima, građevinarima, građevinskom mafijom bezecuju neki prostor i hoće da ga uzmu, da ga otmu i da na njemu nešto grade. Pazite, tu mora da bude zakonit postupak, tu građani moraju da budu zaštićeni, vlasnici, da budu obeštećeni. Ne može to da se ruši onako na divlje, bez neke valjane sudske odluke. I tako dalje, i tako dalje. Evo, to su te anomalije o kojima može da se priča nadugo i naširoko. Dakle, sljedeća tema će nam biti višepartijski sistem i anomalije višepartijskog sistema. Sa ovom temom ćemo se vidjeti za nekih 7 do 15 dana i do sljedećeg viđenja želim vam sve najbolje, a ako vam se tema svidjela, molim vas da kliknete na like i subscribe. Hvala lijepo, doviđenja, do sljedećeg viđenja.